Good evening, everyone. Good evening. I bring warm Christian greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Though I do not deserve this privilege, I give thanks to God for the opportunity to be standing in front of you believers tonight and to be delivering the Word of God. Shall we all close our eyes? Father in heaven, we some experience new goals. Some experience new relationships. But on the other side, there are also people who do not have a clothes to wear or good food to eat. Some are sleeping outside who do not have a proper shelter or home. In this chilly weather, some do not even have a single piece of blanket. Yet we are here tonight, sitting comfortably with families, with friends, with good health. I think we have each member died. Pray to God for a blessing that will nourish you spiritually. Tonight I have chosen a text from Isaiah chapter 9 verses 'Rich people will become richer and richer, the poor people will become poorer and poorer. But in such hopeless situation, Isaiah preached about hope. A promise from God that a child will be born. And the government will be on his shoulders. He will be a great counselor. And he will be the Prince of Peace. But just imagine, the world is in chaos. God can do anything. But just imagine, God can send this child. So our message tonight in Isaiah chapter 9 verse 6 is that in election we give vote to them.
election जों बर'नाव vote receive And we choose them as our leaders. दाइ जों election बर'नाव जों leader हिसाबै नायबाय Or for example, Chief Minister of Tripura. जों उदाहरण Tripura was chosen because of the votes. जों वानसुकियानि त्रिपुरानि Chief Minister जे select खालामनानै आबो गाहामनो हानाय votes माने नाथा But Jesus is not someone that we select by voting. जों बर'नाव select by elect खालामनाय to फैनाय बर'न गैया Baik, sini sekarang untuk many thanks our speaker to give us valuable speech for us Christmas message. Kira-kira pembaik speaker no kokang sektor lagi, dari sini main kamu main kita orang everyday kindness Wellcome sini life objective ini kamu pengen lagi sempat ini oke orang orang house saksa orang supaya yang biasanya Yesus baik Asal kita ni, bukan baik zaman pendek kita kemana kita, semua kita, Yesus baik sih, kemana ni bagai saksa macam yang mana. Hari kita next kita kita sentuh lagi sini. Pertama kali kita orang bersama temu, jodoh partai bersama ini, 118 bersama ini, jodoh partai bersama ini. 118.
Tiny Tanike, we had a topic, like any topics like Sen Tanay Station, that like Christmas, like she box money. Another, they would like to listen. Man, Kokborok, Omar, and I will be Ishno. Biasa kini mana sih natural, nong ini kali sesuatu kolmen lagi. Sen wanso lagi tikisa sen diri barat ada orang ini. Sen abi itu awak itu orang sih terus kamu buat itu sen isu ada orang kamu macam apa itu awak itu biasa kali. Tikisa nong ini kolmen. Sen itu awak ini waktu apa itu isasın sunguisa menjadi wanso baby no sekedar sabsa lengan jorong jorong ada jorong sungai dalam bahasa apa tapi mereka hamzah itu isu ini juga boxka jisnya besar cinta kerja sahabat besar orang masih jebol tentang boxka semua taruh saya mana She was in the application of Ekdum Naga Missionary Nangu Manishi Magana Samaya. She got shot of her own city. Bottle Karam take a shot of any poem. Kana, program was a Jacano, Jari Jaro, Mudonari, Sadanatani, Kanani Father, Abunish Sita, Jara. Hazak sang hazak teman sangat semula. Tak lagi kita dah terobos di Christmas. Mau ani bagai ini yang bodoh tak naik ini sengkeskan aku lagi. Itu nama ni kok sama ni bagai tahu bagai nu tahu saja kerja. Wana masih kita awak semua sudah kena itu. Kaham kesenggera ini dia ini tamu semua kerja ni tongkok, teo angkung bayar sana nanti ya kaya, pawnar si motor. Duku kosong bising tu okai ko, hanya saya bising tu okai ko. So hanya ini asal sama dengan ini cari ni Panda wo, sengkah kerja aku mission waktu sengkah kita waktu kenal ini hak kosong jauh mana waktu okai ko. Akras saya kenal, cari ni Panda okai ko. Opak final kenal sendiri wo, kau tu jauh mana bagi desing. Orang hanya sakit supaya kita itu sudah apa, semua orang tani, petani tani aku boleh dulu tadi hanya saya sudah yang kita kali kami, okai itu apa, hai, sentiasa obisi obos, macam di mana lagi, nusuk itu tidak apa, ni kau tanya ni kau murung, sentiasa kena kapal semua, okai itu, sentiasa sana kenapa nak kau tahu sudah apa? Opan terus sendiri, jauh serai itu mana rumah bersasar keren mana bagi mukti tulis jadi, ini aku mau kalau mau tidak mukti, opan apa itu terus, nanti tulis jadi sih, dia yang terus dia apa itu, mau senang mukti tidak berarti,
당단에 받는 성들인데 그러니까 내가 보는 수는데 지수는 뭐야 아까 같은 소리사
질문하고 학교 동아리 하이라이트 Mana kita jumlah jualan di sepahaman Facebook bahwa di kanisnya. sebetulnya jumlah itu buat saya menganggur kira-kira sampai teman Lebih dia tu, itu lain juga sih lebih bahwa nanti kita nak tam mulai dari sini kita langsung sini makan sudah kena itu di sana mana life dia. awak ini gimana bang? Iso Jesus Christ itu kaitan si Yesus Kristus kundu itu man akhirnya Bible beralaga, Jumat beralaga, apa akhirnya Yesus Kristus dalam bahwa asal Yesus akan mengaku teman yang untuk mana lebih tarik iso apa sih? awal mulai Yesus Kristus yang berapa Man maka life dia. sini gimana sini tanggung Di sana life itu hal yang pokok itu itu kan ni. awal bagaimana Itu kita kira mau coba. Yesus yang Dia akan terasa. tahu mengaku teman Jadi apa kita life tu coba. sungguh bagus Itu mana life jadi ini kan iso coba kau. awal yang semua di sekolah pokok memang sini bertahu Yesus Kristus asal dia Itu kan ni, we were first itu cancel tu coba. awal bagaimana sungguhnya semua umat Islam Mana pas nak mana sebuah tempat menentukan lebih hijau berapa air coba, hijau berapa itu berapa. sengaja tu mereka sebagai hanya orang kasih sopan. Apa ni kan pun dia break kita kiri one, so mana coba bici di kilo break. Sentuh tu pun ini suku sudah kecil tu sengaja cakap sini sudah belum last kan sentuh tu ekip lah jadi. Moira, Sini boleh isor lah kan di berapa. sini kait di bumbai Dai julung berapa din. bo asemen dino Itu nampak ni itu light ikan tu coba dia sih. awal tu ini umat Islam.